obzira na tu vagu. Sadig Pura, evo sve je spremno za meč Marko Ančić, Ahmad Sadig Pur. Možemo li Hrvoje reći uopće u perolakoj kategoriji kada je odnos kilograma takav? Vidimo službeno taj trenutak, oduzimanje boda radi pada na vagi prije početka prve runde. Kreće jako, odmah je primio lijevi kroše. Sjajna kontra Ančića, taj lijevi kroše odmah plasirao na pravo mjesto nakon što je Sadig Pur tamo izletio iz svog kuta s tim koljenom. Dobar pokušaj rušenja Sadig Pura, digao je u zrak Ančića, baca ga u parter. Da, tu su sada ti kilogrami Sadig Pura vidljivi, odnosno dolaze najviše do izražaja. Agresivno je krenuo Sadig Pur, dobro ga je zaustavio u jednom trenutku Ančić s onim lijevim krošeom, ali opak došao do rušenja Sadig Pur. Evo, pokušava se Ančić ustati. Dosta čvrsto ga drži Sadig Pur. Pokušava Sadig Pur izvući Ančića prema sredini kaveza, no Marko za sad dosta dobro ovo odrađuje. Ima tamo i kontrolu sa lijevom rukom. Ide dodatna podrška sa tribina sportske dvorane Vijuš u Slavonskom Brodu za hrvatskog borca. 3,5 minute još do kraja prve runde. Evo jedan lakat Sadig Pura. Evo sad Marka, diže se, diže u zrak. Ančić, ali slema sad Sadig Pura. Nema ovdje situaciju Sadig Pur da može ugroziti Ančića. Evo sad pušta taj hvat oko izvuka je vrata. Marko glavu. Sad Sadig Pur pokušava laktovima iz donje pozicije, no gradi polako Ančić svoju poziciju za ground and pound. Pitanje naravno koliko je sad Sadig Pur spreman. Sigurno je krenuo onako silovito nastojeći anulirati što prije taj bod minusa iz prve runde, ali to mora uzeti svoj danak u energiji. Pokušava se izvući sad Sadig Pur, ali ide Ančić na giljotinu, nije to zatvorio do kraja. Nije tu bilo dovoljno dubine, diže se Sadig Pur. Koljeno Ančića. Koljeno Ančića na otvaranju za ovog klinča. Jedan lakat iz okreta, ali opet ga hvada Sadig Pur u klinču i ponovno baca u parter. Kakav zanimljiv meč gledamo. Da, ovo je za sada najizjednačenije što smo vidjeli odnosno najduža zapravo prva runda do sada. Još jednom Ančić. Ponovo je Ančić krenuo na giljotinu, odmah je to Sadig Pur osjetio i okrenuo se svjesno u ovu lošiju poziciju. Pokušava Ančić napraviti ovdje ipak doći do te dubine, pokazuje Sadig Pur sucu da je sve u redu, da može dalje. Će li ovo biti prvi meč koji će otići do druge runde? Već krvav Sadig Pur sve teže diše, vrlo jak pritisak radi Ančić, evo ga sad u pull mountu. Ovo je sad dobro za Ančića, može li svoje pozicije plasirati nekoliko udaraca, potvrditi tu svoju prvu rundu koju, kažem, već je imao na startu sa bodom prednosti. A to je sad ono što Ančić traži, ali ne da se Sadig Pur. Bježi ovaj side mount, ali lakat Ančića je prošao, jedan drugi također. Ima tu još prostora za Marka Ančića. Čvrst je Sadig Pur, teško ga je čisto pogoditi. Čim god Ančić napravi situaciju za udarac ili prostor za udarac, Sadig Pur se miče, podiže. Evo dobar lakat.
Vidite kako baca Ančića, ide Ančić sad na armbar. Ide li ovdje, ide li, može li to izvući Ančić, a ne, uspije se tamo ipak izvući Sadig Pur. Ne, još uvijek ima tu ruku. Ali malo je vremena, uspio se Sadig Pur izrotirati, čini mi se da Ančić ipak nema tu polugu. Evo sad je krenuo, evo je! Blizu, ovo je blizu i Tapka! to je kraj na samom isteku runde. Tapka Sadig Pur! Ovo je bilo baš sa zvukom sirene, sa zvukom zvona, čini mi se u istoj sekundi, u istom trenutku.